Mugithi wa BBI uragire tiri wa kaunti ya Kitui umuthi thutha wa gukura kuma Kisii, Kakamega na Mombasa utongoretio ni mutongoria wa ODM Raila Odinga. Muthenya umwe thutha wa mwaho uria uri thutha wa munini wa President William Ruto kuga ni manina micemanio iria marabangite thimana icokana eno itongoretio ni Raila, itanya riao ria gutonya mugithi-ini uyu mwena wa Kitui wamukirirwo na ngui guku mubunge wa Gatundu ya muhuro Moses Kuria akigeria guikio nja wa kiharo ndagika nini thutha wa njikaikanio kugia hema-ini ya atongoria riria batoni ya Ruto ikwambite kuimwo iti na thutha ucio igeria ria kumahamurithia riambikwo. Muingi niguo tumire Kuria acoke rungu rwa urangiri munene thutha wao kuregana na itua ria ngilu. Hamwe na maundu maria Raila augite angienda BBI ihingie ni uria utongoria wa atumia kwa ndanduka guku bururi-ini thutha wake kunengerwo ni speaker wa Nairobi Beatrice Elachi mendekithia maria matunaniirwo ni atumia atongoria na uria mbeu njithi magukinyirwo ni kigina gia thirikari mahote gwithondekera mieke ya mawira. Tunasema tunataka pesa iwe kwenye hazina itumike kwa maslaha ya wananchi wa Kenya kwa jumla. Mnakutaka namna hiyo? Mko tayari? Mucemanio-ini uyu BBI itugeirio ta darasha iria kuhuthika kunyitithania Mukenya na utongoria na niguo kurehe uiguano na uthii wa nambere. Mucemanio uyu ugwikinyitio ni magavana, abunge, maseneta na atongoria ciama cia kiuteti, aingi ao makiheana mawoni guku atangatanga makioneka kuimwo kanya. Kuma Kitui, mucemanio ungi ugutabanio kaunti-ini ya Meru. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.